you, Lord. Uthi nakakhuluma Jehoshaphat inkosi encwadzini ya 2 Chronicles chapter 20 verse 20 or even before verse 20 uthi yenkulunkulu thine site mandla ekubhekana nalembi lesembi kwethu. Aphinze aqhubeke athi asadi nekuthi kufanele sendele. Ngithandza ke na inkulumo yekugcina uthi kodwa emehlo ethu abuke kuwe. Bazalwane bathandekayo libandla lonke bomake bobabe bantu labasha Sunday school sanibonana eksene egameni lika Jesu. Kusese kunengi kodwa emehlo ethu kusasivuvamile kungabukeki futhi ungathi kuba bungco kwenta bungcono philile lesikwathi ukuthi emehlo ethu nalesikwathi ukuthi our savior, our God is our redeemer. Him alone is the redeemer of humanity. Noma ngase bathi kwakhuluma abane wathi kwaba njani njanyana kwaba njani njanyana thina sikhonda uNkulunkulu wavula umlomo wakhe kwaba khona lo mhlaba. Konke lokukhulunywe ngilabanye kulide kweethu emadlebe. Asisilo futhi naleli bandla lelithi back to the sender. No, vengeance is not ours. Uthi danothula nini mina ngizanilwela bantu abami ngesini bandla likaNkulunkulu asibe ncesi kodwa iteam yala ekhaya ithi khona uNkulunkulu. Magama nje longathi dududa ngawo usenza konke kusekunengi. Usathi for the past 20 years kwasanyalo na 21 na 22 kodwa ukhona uNkulunkulu. Kusendeka konke around us. Cela uNkulunkulu mana ngigcinele nina. Kwahlabelela umuntu wathi till the storm passes over, till the thunder sounds no more, Lord keep me safe. Lokugula kakusiko kwekufa. The sickness is not unto death. Egameni lika Jesu. Lokugula namhla sitofunza ukuthi uNkulunkulu kuvumelelani kwekona lokugula. God doesn't get glory from the sickness, but he gets glory when the sick are healed. How kodwa kukhona yini mntwana mophakamisa kangaka? uNkulunkulu akakutholi ludumo kulokugula. Kodwa uthola ludumo kulomflebe kagula nasaphilisiwe. Kusho sikufuneka kube nemuntu lonesimo thobile qala. Eme athi keep me safe till the storm passes by. Amgcine somandla athi angaphila. Abuya tofakaza sibazalwane bekuhema ngibonga uNkulunkulu. The reason why God allows us to go through these situations, ufuna ukuthi sikubone uhamba udwayimbela ulova 3 months wonke phansi uphinde uvubhuke bese kugcineni kwako konke uthola lolithu. Funza shiba singene evini lenkosi. Oh Jesus. Oh yes. Beyasebhetani idolobha lekhabo Maria natsatsewa Mata. Lo Maria bekungilona lwagcobisa tinyawo tenkosi ngemakha watesula ngetinwele takhe. Lo Lazaro labegula ke bekungumnakabo. Watsatsewa base bathumela umlayeto kuJesu bathi Nkosi umngani wakho lomthandzako uyagula. Jesu nakakuva lokho wathi lokugula akusiko kwekufa kepha kungenxa yenkathimulo yaNkulunkulu Kungenxa yothando lwakhe kungenxa yomusa wakhe akusiko ukuthanda kwami nami
kunesikhathi bathandekayo la kubonakala ungathi uNkulunkulu uyakubukelela khona kungenxa yomusa wakhe kungenxa akusiko ukuthanda kwakho hey sonke sisamangela kunema moments kunetikhathi kunetimo la uNkulunkulu asivumela singene khona with both our eyes wide opened with both our ears wide opened sikholwa futhi sikhonda sihlabela ku worship team sikhonda ebandleni sisemakomidini avume ukuthi ungene kulesimo hallelujah yothando lwami akusiko ukuthanda nami nje ngisamangele ngenxa yakho Jesu kungenxa yomusa wakho akusiko ukuthanda kwami kuyenteka ngalesinye isikhathi yeqeliwe makendwandwe avume uNkulunkulu kuthi intombazana ikhonde uNkulunkulu ebusheni bayo ingathinzi umuntu ingathindwa ngumuntu ifunze ibeketele esikolweni ingene kwaluseni ishaye 4 years inga repeat indzawo belekuthiwa proceed unconditionally ithi ngaqedza ithola umshado ilotsholwe kodwa umsebenzi ungatholakala I don't derive pleasure in seeing my people cry. I don't derive pleasure in seeing them collapse. But I get all the glory. That is when I get glory in Simagat. The God that we serve does not get glory from death. No, he doesn't. But he gets all the glory when he raises the dead. Lonkulunkulu lesimkondago does not get glory from the lions in the lion den. No, he doesn't. Hallelujah. But he gets glory. Daniel ekhathi. Athanga phuma. Dingakaqedi imkhotha ngisho kumkhotha tingwenyawo. That is when he gets the glory. uNkulunkulu akatholi glory ngekuthi le ndodza ayihleli by the beautiful gate Solomon ayihoni kuhamba. Nakakutholi glory lapho. Kodwa ithola le glory nasegijima isuke emankayi ingene tempeli ningasaphuma. That is when my Father gets the glory. uNkulunkulu hayi akayitholi glory esibelethweni sahana lesivaliwe. Usithola mhlahana eva ungathi unendo. Yini ngathi I am 3 months pregnant. Yini ngathi I am 4 months pregnant. Yini ngathi nalabamkhulumako basuke wahlala angabi nebantwana ke nimbuke sowuthethwele. My Father and my God doesn't get glory ekuthini bantu balambile, but he gets the glory nasathathe tinhlandi letimbili thathe emabhanisi lasihlanu wawavithida kwadla over 3,000 webantu. That is when he gets the glory.
But kufuna thina nawe sivume uthi asisebenzise vuma uNkulunkulu akasikwe excited nabasethuka bathandekayo. No, he is not. But you must be ngalesikhathi thina nawe sesenge kule valley. No wonder there are no chairs in the valley of darkness. No wonder there are no benches in the valley of darkness. Ngoba sonke siyendlu. Jesus. There's no need for chairs. uNkulunkulu esimkhonda kuba beginning. No. Akatholi glory. Ukuthi thina siyasafarisha. But uthola iglory. Nase sinamathele kuye kulophu suffering bethu. Nase siphakeme sisibazalwana. Ngabe ngingasuka phi? Suka ngephi nangisuka kuNkulunkulu. Kungakho seyiphumile imessage yekuthi uyagula. He took the other direction. Ngoba kumsiti kugula kwethu. Akumsiti kufa kwethu. Usitwa kuphiliswa kwethu. Msite mntwana kithi kuphila kwakho. Akukho etindumbeni. Subambelela. Uya kuNkulunkulu. Impumelelo yenu bantu abami ayikho ngaphandle kwaNkulunkulu. Kungakho lo uNkulunkulu wethu awuvuma nje malanganyana. Hlala kule simo lo ntombazana lo hlabelela is a graduate. No job. But kungenxa yomso uNkulunkulu. Udothi ungawuthola uthi wangisida kuhlala kuNkulunkulu. Wangisida kumethemba simakade. Cha lo uNkulunkulu njani? He doesn't get glory. Ukuthi tindwa thambi kahle nomkhosi. No, he doesn't. Ubaba emathebula iso yimi. Yamkholo he doesn't. Ukuthi tindwa thambi kahle akalutholi uNkulunkulu ulithuma. But he only gets the glory when he makes everything work together for good. Kulabo labamethembako. Shelo uNkulunkulu lesimkhondako. Hayi. He only gets glory nase kwendekele tindvo. Nase kufela Lazarus wavuka. LiBhayibheli lithi nawehla nalesahluko is it verse 16 inshiba lalithi khona emaJuda lamanengi abesayamkholwa uNkulunkulu. That is why there was a plot to kill him. Ngoba lo muntu uguqula abantu bakhonda yena ngetindvo lakatendako. But uNkulunkulu yena makhosazana akathi sebendeli yedwa udinga umuntu lata usebenda ngaye. For him to be able to raise the dead, there was supposed to be a Lazarus that died. Kuze kuthiwa uvusana labafile. Kuze lo uNkulunkulu akhona kwathiwa ukuthi ulalelwa na indalo kwafuneka kube nemkhiwane longakatheli. Lafika uNkulunkulu yafika Jesu wa dry up. Bahlabela bathi wena ulalelwa indalo wena ulalelwa na imvelo. Vumani bathandekayo asivumeni. It's not easy on anyone, including me, your mother. But umese khona. Na isiphi na isimo siyamlalela. Lo uNkulunkulu esimkhonda kwathina nani? Kufuneka kube nalabalambile. Bese kuba nemfana nje nothi iphathele lunch box yakhe. Bese bayadla kubalwe emadodza kuphela. It does not necessarily mean ukuthi bebangekho bomake, but kubalwa bobabe labathi nabadla kubonakale phinze kusale. Hallelujah. Kumkhani ke stotha lo uNkulunkulu. Uyaprovide, uyanzisa. But we need to have somebody lothaka ngabi nalo nako lokudla. Hey, the God that we serve. Funeka kube nentombatana lene madimoni. For him to be able to be called uNkulunkulu lalelwa nangemadimoni ayamkhothamela yakhwesha nase awa rebuke la sawa cast out akhwesha hambe. But kudzinga ungene kulesimo. Ngena phela nawe. But ungesuki kuNkulunkulu. Ikhona abathandekayo namuhla. Lo uNkulunkulu lesimkhondako bazalwane iBhayibheli lithi nguye yedwa lokhona ku rebuke imimoya. Kwaze kwabuta abafunzi bakhe bathi lo
umuntu lona kanzi ungubani nemimoya iyamlalela. But there needed to be some strong wind, some strong hurricane leyabonakala ukuthi ufuna kuphihlida umkhumbi. Kwangena emanti ekhathe emkhunjini. He's the only one that calms every storm. But we need to have people babe sikuma storms batomvusa kuthi mfundisi ungathula njani sifa asume and say peace be still. We need to have people labavuma kokungena letimo ufakazele emazulu ekugcineni kwako konke libito lakhe, ekugcineni kwako konke inkhatimulo khatibuliswa uNkulunkulu. Don't be selfish. Uthi ungaba nesimo udecide kuphuma uye esikhotheni disolve wala. Hallelujah. And the God that I know babe mthetho akaniki noma ngangidiphi itimba tinike noma bobani. You are in that situation babe mhlanga because he believes in you and he trusts you so much. Man, be still and know that he is God. So that ekugcineni kwabo bonke mina ngikathile nje singalenye langa kuyawuma abantu bathi ngiyasebenta for the past 4 years semngakhe nolwazi 4-5 akusabaleki ngigraduateile so la ngisebenza kodwa ngime ngaphambi kwenu ngiphethe posting letter abazalwane athi lo yaphila lento yalabantu, but the minute usuka kulesipolo you are derailing what belongs to you. Lo nkulunkulu lesimkhondako ufuna abantu akumjabulisa ukuthi siyagula, kungako he will do everything and anything kuthi sithembele kuye kuphela. Emva kwaloko saphila nje, he gets the glory. Singeke sicale ukukhothamela emadimoni, no we won't. Sikhothama uNkulunkulu kuphela. Noba ngabe bathi kufuna siyoxolisaphi nakukhona lokusonakalele sibuyela kuNkulunkulu. He is our Rapha, he is our healer. Nikhona bathandekayo. Lokumende uNkulunkulu avume ngiloko ukuthi kunento lafuna kuyithola after lesimo angena umntwana aphinze all 4 years kuze kube nge8 years. Ekugcineni kwako konke mhla graduate ukuthi niyambona lo yalofaka etibuko niyambona. Nake yalofaka etibuko. Samkhanza la samshiyela ngikhana graduate lamhla. Kungenxa yomusa wakhe akusiko ukuthanda kwami nami nje ngicela kungashumayeli manje ngene emthandazweni. Kungenxa Jesu kungenxa lo nkulunkulu lesimkhondako yeceliwe akanenzaba kahle kahle nemlilo no. Futhi yena ayimethusi yonke imlilo lesibaselwa yona ngoba uyathi kwekuthi sitawuthi nase strashada la ikhathi kulomlilo sekubonakala hamba naye eceleni kwethu kubute nengosi ukuthi kani nigcine nifaka bangaka. Hey, ngoba kumethusi uNkulunkulu kungena kwethu emigodini. Hallelujah. Amen. Uyathi sitawuphuma kungako livu lenkosi encwadzini yaJoel lithi ungahlekisi ngamsitha sami nangiselele phasi nawuvuka. Hallelujah. Ngoba lo nkulunkulu wethu lesimkhondako emandla ovuko. Oh yes. Vusa Lazarus ethuneni. Oh Jesus. Vusa Jesu ekufeni. Emandla ongakuye. Egama lika Jesu. I feel like saying that and singing emthandazweni. Vuma. Cela ungabaleki. Cela ungabaleki. Kunengoma uNkulunkulu la kunikete yona. Ivile ingoma yemntwana. Ingoma uNkulunkulu ufuna uyihlabele after this. Kona ihlabeleke inyalo during the storm. No, you can't sing it. But wait until he stops the clouds from thundering. That is when you shall sing a song. Does it look like it's going to be better anytime? But it's an economy. But it is like cash khona. But between now and then, can you not stand? Sethembe uNkulunkulu. uNkulunkulu ngiphela ubufakazi. uNkulunkulu ngiphela amandla. Mhlabelele lo mnyathi I'm going to stick to the old rugged cross.
Because I know I will change it someday for your crown. Asivumeni bazalwane. Asivumeni makekhaya. Asidalelwanga kuhlupheka. But God is doing something backstage. Lo nkulunkulu wethu is doing something backstage. Kudwale bafana bathi lo nkulunkulu wethu. Siphuma la ne pride. Lethi kona ngakubona. But iBhayibheli lithi loko liso lelingakake selikubona. Loko indlebe lengakake seyikufa. Loko nengqondo lengakake seyike ikucabanga. Lonke lokubekelela abangcwele bakhe. Sithi ngakuvuma kutawufa bavuma bona womi. Nabo Ruth bavuma kungena kulesimo. Bathi nabaphuma ba image sebakulolunye lihlangothi. Akusakhulunywa ngebufelo. God allowed Naomi to lose not only her husband but both her sons deliberately. 1 Corinthians chapter 1 verse 26. We are past deliberately ngemabomu akhe. Ikhona abathandekayo ekuseni. Ngakhona kuma ngetinyawo sitawuthandaza. Ndawushumayela mina indaba engilayo evikini lelitako. Ndawushumayela mina ephilile evikini lelitako. Allow me to make this announcement. Vuma. 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 Useta ngaphambili vuma. Hallelujah. Vuma. Yes, Lord. He declares the end from the beginning. Siphetho salento lokubhekene nayo uyasathi. Futhi sihle. He says ngiyawate masule nginawo ngawo. Ake kuphumelelisa haye kukubulala. God clearly he doesn't derive any pleasure kulokubhekene nakho. But utawujatshuliswa ukuthi uphume wena kuko. Hallelujah. Phume ungena myoco. Oh Jesus. Sho njalo kuDavid athi 10,000 are going to fall. Hallelujah. Thousands are going to fall on your side. Uphuma wena wedwa ungena myoco. But utsinga kuvuma. Nakungesiwe who else? Nakungesimi who else? Emehlo ethu are closed. Your hand is raised towards the heavens. Especially when alothi Nkosi, keep me safe till the storm passes by. Our eyes are closed and our hands are raised towards the heavens. Especially when alothi Nkosi, I am not coping. Nakubani live lakho lithi let the weak say I am strong. Lord ngiyadivela, I am very weak. Nayi imvelo wenolalelwa Jesu wenolalelwa Jesu zizida wenolalelwa Babe wethu longcwele nalamhla emini yanzambama sita kuwe Nkosi ngesibinzi sita kuwe Nkosi sethemba wena sita kuwe Nkosi sethembele kuwe asinalo Nkosi lelinye lithemba ngaphandle kwakho asinaye futhi nemlamleli ngaphandle kwakho Jesu Kristu simela Nkosi sitowumemethela ukuthi lembi lesibhekene nayo sitemandla Nkosi kuyifacea asadi next kufanele sende njani kodwa ikhona into lesiyatiko ukuthi wena uNkulunkulu kawehluleki wena uNkulunkulu kude lokwehlulako simela sitowumemethela ukuthi challenges on our right, challenges on our left, challenges all around us. Kodwa emehlo ethu abuke kuwe Nkulunkulu. You alone are our Redeemer. Ushito njalo Job ahlaselekile. What I know my Redeemer lives. Sisho njalo as a church.
Sisi continue Father and redeem nababomage, redeem nang dzadzwethu nang babe, continue Father and redeem our youth. Ngegama lika Jesu Kristo siphakamise moya ngcwele kaNkulunkulu unto a level of understanding that we are where we are, oh God, ngoba kukhona tintfo lotendako lona utibhekile ngathi egameni lika Jesu Kristo siyabonga kusethemba ngalendlela losethemba ngayo babe wethu muhle siyathatha namuhla sinqumo nesifungo sekungasuki kuwe simva kahle umhlabeleli nakathi angisoze ngakhonza enye inkosi sisho njalo moya ngcwele kaNkulunkulu sithi you alone are our Father kuwe babe stilahlela kuwe wena sethembe wena wedwa uNkulunkulu wethu lonemandla onke athi nabhala Davide athi wena Jehova umelusi wethu asoze sesaba lutho noma singahamba kulesigodi lesinelithundile kufa asesabi lutho ngoba wena ungakithi kubhale Isaiah wathi nakuke lokushiwo uNkulunkulu noma uhamba emfuleni lokukhukhula nako awusoze wakhukhula noma uhamba emlilweni loshisana ko angeke ushe ngoba wena uNkulunkulu usibambe ngesandla sakho siyathandaza Nkosi ngibambele naba abantu abami bamba Nkosi naba bomake bamba naba bobabe bamba nebantu labasha sibambe sonke uNkulunkulu sidzinga wena silambele wena sathi wena wedwa kude Nkosi lithemba lesinalo ngaphandle kwakho lithemba lelingcono nguwe yeNkulunkulu. We pray my God and my Father nalamhla imini sendele umusa ngegama lika Jesu. Help us understand, oh God, ukuthi kunedinto losendela tona asikhondi ngoba kunema benefits kodwa sikhonda ngoba uNkulunkulu ufanelwe kukhondwa, sikhonda ngoba usethembisile wathemba silo mahle nawo ngathi ngeke kusiphumelelisa. Take your glory, oh God, usanyomula nangeyababe esimeni labhekane naso.